We back again. Ha. Vazwiḓivha zwa zwo rali hone na zwiṅwe. Ndi zwifhinga zwa hone zwo ri sedzana na zwiḽa na zwiḽa ri ḓi amba zwiḽa na zwiḽa. Zwo zwino tshe na tou vhuyela tshone fhedzi ndi mafhungo ori brand new album La Guga vha muḓivha vha ri the number one or your favorite DJ u bva nengei venḓa hafha zwi ḓivha uri a dzhena hafhaḽa u dzi fara hafhaḽa kha pharapara a khou sinḓa tshi sinḓulula mishumo yawe ndi mihulwane. Zwine ra khou sedzana nazwo ndi zwo ri hafhanoni o dropa album, the brand new album, full album. Head album ina track dza 13. Nṋe na tou amba zwone track dzi hone dze nda dzi funa nga maanḓa kha album. Ndo sedza na track ine nga Millie Makhado ine ya vha uri o shuma na Mizo Vhatondi na Liza ḽa mutukana mare ndi yellow. Dzi vha tonga khou tou mangala so. And then the dovha vha na iṅwe track ine upfhi Baby Mama ine ya vha uri u ḓi shuma na vhaswa Vhatondi na khayo hone hu na Bianca dinane madzina a maswana mani ari ḓi zwi vha ḓi ri na uri humbula mini. Okay mara ri bve mulanduni si shavha milandu zwithu zwa vhathu. The next person over nthu hafhanoni T-Rage, something like that. Ndi kha track ino uri Baby Mama ndi iṅwe ya track ya vhuye nda nga ri ndi funa nga maanḓa. Havha na hei no pfhi Hita Famba Matini, yeah, nayo ndi iṅwe of my favorite tracks. Huna vhathu vanzhi vha ḓi shuma nayo vha shuma navho na nga vho Maklekere vho Android Beats zwi khomba kha production quality hone vha tou ipfha ndi album dzine a ngo sokou pfha ri tou ro recorda vho tou dzhiwa tshifhinga a shumiwa zwa dzudzanyiwa. Vha ḓo ḓi vhona kha ine album hu na dzi house hu na hip hop ine what I can say is most dominant and kind of infusiwa man. Yeah, music no nga ri una influence ya Xitsonga una yeah, it's a very nice album. Ine ya vha ri khou wanala online. Vha dzhena online kha mashopo hanefha kha mashopo ane na dzula khou ḓi ambiwa upfhi ndi iTunes he mini na ene La Guga hafho u hone hanefho. Album yawe i khou wanala hanefho kha iTunes, i khou wanala kha Google Play na maṅwe mashopo manzhi a online. Zwino ndavha khe arali vha khou ḓa hard copy ya hei album vha tea u tou mu kwama ene muṋe vha tea u mu kwama kha nomboro ya 076 456 8905. Vha ndi nga dovholola 076 456 8905. Ndi album ya La Guga hei no pfhi Dusty Invasion. It's one of the fresh album dzine nda nga ndo dzi pfha this year. And I'm loving it. So ri khou ḓa kha venḓa muzika u khou bikiwa, muzika u khou ḓala. A ri shume ngo rali Masuhana. Nṋe ndi duka ndi Suhana ndi ṅwana ndi wa Mahunguni vhane vha zwi ḓivha vha mfuna vha ntakalela vha ri ndi Ṋema Thiri vha si hangwe uri vha kona u downloada music wa mahala kha www.venrapradiostation.co.za kana vha ṱuwa vha dzhena nga haningei kha iṅwe dzi website ya zwo Tshiṱangani ndi social media yashu hafho vha nga amba zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha funa mara zwo bvaho vho ri ṱhonifhane thiri. Yes, www.zwatshiṱangani.co.za vha na mathada hu na zwine vha khou nga ṅwala ende hu songo vha na muthu no ḓivha uri ndi vhone vho ṅwalaho. Vha tou ḓi ṅwala zwavhuḓi hu sina na dzina a ri ṱoḓi na dzina ḽa muthu vha dzhena kha www.minext.co.za vha khou ḓi vhona hanefho yo ṅwaliwa minext.co.za. Vha si hangwe ari vha khou ḓa link dza hei album ya La Guga vha dzi wana kha description fhedzi kha vha subscribe ngori hu na zwinzhi zwine ra khou ḓo vha ḓisela zwone. Vha nga dzhena kha channel yashu ine no pfhi Limpopo Online TV hanefho kha YouTube vha sokou tou search vha ri Limpopo Online TV vha subscribe khayo. Ndau ya nduna ndi duka ndi Suhana ndi ṅwana ndo Mahunguni kha WhatsApp 826937 ri tshi dzhena kha social media Ṋema wa Mahunguni nda amara here aro renga album dza Masuhana hayani. Your boy people on the beats, DJ people on the beats, S-Bow. Your boy people on the beats, DJ people on the beats, S-Bow.